Yasereka nongere ngusuze kandi ngo ikaze nizere ko komeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhereremo kuri BARYINYONZA Talk Sport. Ndagushimiye cyane kongeye gufata umwanya ugafungura n'iki kiganiro kandi koko ndagushimiye. Ni nkwe ngo ndagushimiye ntumve ko ari byo kumunwa ahubwo nibyo nibimve mu mutima mu by'ukuri koko muri abantu bingira kamaro cyane. Muri abantu bakomeye cyane imbere yanjye ndabakunda kandi ndabubaha. So dukora imikino reka twite sasa ntabwo nshaka ko tuzakoza gutinda kuko bisa n'umwanya turi muri cyane. Reka twite n'amakuru akomeje kuvuga kugera aka kanya. Amakuru turi Manchester by the way ntago ari gushaka kwiexcuse cyane ariko ibyarone byabaye byinshi nandi kwera ko byabaye byinshi ariko se kari uhari dukora iki umva tuzatuje mu mutuntu kuko ama update ayikoza mutaza kuza kubirambirwa mu byukuri ko nama update agenda bimeze nk'ama episode ko ngomye kwigana byo ku munsi w'ejo nagiye mbikora nk'ukora utuntu tumeze nk'utu episode kuko byari byinshi kuri Cristiano ndeka kandi agombaga kubiba twite sasa dukomeze Cristiano ngange kumuvuga iki abantu bi Manchester abakinyi b'ikipe ya Manchester United bose nabo gabo ngo bamaze kumva barambiwe Cristiano na zagaraze muri ekipe ni muri stade ya Manchester United ngo barananiwe ibyo bintu ngo bakishimira kubona bagarutse bave mu gikombe cy'isi batari kumwe n'umuvandimwe yagiye amakuru turuka i Carrington aratubwira rwose ko stade ekipe ya Manchester United Gross ngo bamaze kugaragaza ko nyuma amagambo uno muvandimwe twa Cristiano atangaje muri interview yahawe umugabo twa Press Morgan ejo bundi by the mukanya bize kuza gusohoka ku munsi wa gatatu kanya za kuza gusoka igice cyayo cya mbere cy'ibita 90 kindi kizasokeje kwa kane ndaje ngwe n'andi makuru sasa y'ibyo yavugiye mu mukanya. So akatubwira ko no mugabo ngo witwa Cristiano rwose ngo amaze kumurambirwa Manchester ngo batagiye batakimushaka nyine kwa ko ngo rwose ngo kuhora ari aho aravugwa aho arazamuka za mu bize ngo birarambiwe cyane ngo birarambiranye cyane ari impamvu rwose no mugabo witwa Cristiano rwose ngabi Manchester no bamuhaze cyane. Twite kandi amakuru akomeje kuvugwa UK urumva ubwami bw'Abongereza ndetse na Ireland bamaze gutanga bid yabo bamaze gusubmitinga bid yabo mu ishyamba ry'umupira w'amaguru ku mugabane bira UEFA basaba ko bazakira Euro yo muri 2028 akaba rero bamaze kwitanga kabisa bagaragaza ko amastade mu gihugu cy'Ubwongereza ashaka kuzifashishwa mwe namwe yagaragajwe arimo nka St James Park equipe ya Newcastle United stade yitwa ngo ni Stadium of Light equipe ya Sunderland ndetse n'andi mastade atandukanye kabisa yo mu gihugu cya Ireland bamaze kwatanga nk'amasade agomba kuzakira imikino ya Euro muri 2028. Abongereza rero bakabifuza kuba bahabwa ari rushanwa ari stade nashaka kuzifashishwa arimo Anfield, Emirates Stadium ndetse na Stamford Bridge yose rwose ngakaba yakifashishwa cyane mu mikino ya Euro igihe cyose baba bahawe chance zo kuba bazakira iyi mikino. Mu gihe kandi insecurity iri muri Qatar kwera itangazamakuru ibyo bakorera umunyamakuru nababwiye kare kabisa akaba rero ngo bamaze kubwira umunyamakuru w'umunyamerika ko ngo batemerewe kuba hari ibintu bimwe batemerewe kuba baripotinga nyuma yo gukubita cyane kutango cyase nyuma yo gukomeretsa cyase kwendereza uwo munyamakuru Denmark ukora televiziyo yo muri Denmark abashinzwe umutekano mu gihugu cya Qatar bamaze gutangaza ko hari ibyo batemerewe gukavaringa. Iki kintu bakimenye hari ibyo batemerewe gukavaringa niko baha barabonda bakunda cyane. So yaba abakenyi yaba staff yaba media bose rero bakaba baramaze kujya muri Qatar ahangaha rero hari bize kuza kwera igikombe cy'isi iminsi mike cyane iri imbere gisa naho cyamaze gushyuha ariko kuko batari barabivuzeho kare kuko hari ibintu bimwe batari bize kuza kwemera bamaze kwivuga nyuma yuko n'umunyamakuru muri Denmark yaje kuza gusagarirwa n'ushinzwe umutekano y'abana basabwe ko mu by'ukuri rwose ngo hari ibintu bimwe kuri batemere kuba bakavaringa muri Qatar. Kaba rero ariko bigaze kugira kano kanya mu gihe iyi ni nkuru sasa ngufitiye kuri Cristiano nayo kugira ngo ntambuke cyane mwoka byaranywe ku munsi w'ejo no turongera tumumanuke kuko ukuri kwinshi kwaza kujya hanze tonight means ko tomorrow haraza gushya. Bimeze bite sasa mu gice cya mbere Press Morgan ari buze kuza kurekura live kuri Talk TV uyu munsi nijoro. Press Morgan amaze kwemeza ko Cristiano yavuze kuri Messi muri interview yamuvuze hiki. That's a question, big question. Yavuze ko rwose ngo Cristiano yakoze comment mu bihe birebire bimaze mu gihe kirekire amaze na Messi bavugwa cyangwa se bagaragaza ko bameze nk'abantu bahanganye cyane. Press Morgan akavuga ko runonga hanga ngo bombe yaraturitse yavuze ngo ibyo mwabonye nakana noneho ngo muraje muri kuri Messi sasa akaba ku business interview hanze kabisa no mugabo twa Press Morgan akatubwira ko uyu munsi abize kuza kuri igice cya mbere cy'interview y'imeta 90 tonight iri joro. Abafana bose kuri social media platforms bagiye babaza niba babaza Press Morgan niba Cristiano yaba yaragarutse kuri Lionel Messi interview arabwa ati bana nibyo bintu nicyo kintu nza kuza gusohora tonight tugomba kuza gutegeza tukareba iri joro haraza kuza gusohoka ikintu. Umugabo rero akaba yamaze kubitwitinga rubanga abantu benshi bakomeje kumaza niba Cristiano yavuze kuri Messi muri interview yanjye igisubizo ni yego atariko ibintu yamuvuzeho bigiye kuza gukora inkuru sasa agiye kuza hashye
shamba mabwiza ukuri cyakoze no mukapo twakisana ateye ubwoba ni ikiganiro kirekire twaje tubigarukaho cyane ntabwo nza kuza kubitindaho icyakora rwose ngo uyu munsi tubize kuza kora ikiganiro avuga kuri Lionel Messi amuvuga hiki kwatako mwibika ko namaze kubakora ikiganiro mu kanya ngaruka kuri Cristiano kandi nabwiye nibyo namugarutseho hanaho nageze kuri Lionel Messi mireka ijambo ryitwa ngo ni factors yakoreshejwe Messi atwarwa Ballon d'Or 7 akomentinga kuri Instagram y'umufana cyangwa se fan page ya Cristiano akayipostinga nabigato cyane nibaza ko abantu mubize ikiganiro mwagiye mubyuva cyane ntabwo nza kuza kubitinamo cyane akaba rero ariko yagaze nkuko Peace Morgan bitubwiye kugira ngo rwose ngo yagarutse kuri Lionel Messi mu gihe kandi twihutana amakuru akomeje kuvuga kugira aka kanya Rafa Varane yavuze ko yanagize ikintu avuga kuri ya shock interview ya Cristiano Ronaldo avuga ko mu byukuri ngo birumvikana ko igomba kuzaffect ikipe ya Manchester United mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Varane kabisa babanye muri equipe ya Madrid yavuze ko mu byukuri ngo afitanye amateka maremare n'umugabo witwa Cristiano Ronaldo ariko iri interview yatanze nguko byagenda kose igomba kugira effect igira mu bakinnyi bagenzi be bakinana muri equipe ya Manchester United akaba Rafa Varane rero ariko n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa of course iri kwitegura imikino y'igikombe cy'isi ku mugoroba ngira ngo nibwo bakoze imyitozo y'abanyuma bayikora Clairefontaine uyu munsi nabo nibwo bahagurutse bajya muri Qatar yaganiraga na Radio Europe 1 urumva aravuga ati mu byukuri bigomba kuza twafecta cyaze bikatugera ingaruka ati tuzi biri kujya mbere ndetse tuzi n'ibyavuzwe by'ukuri ariko turi kugerageza gukarma situation yaba ku ruhande rwacu ndetse tukagerageza no kutabyinjiramo turashaka kubirikira kuri ntabwo dushaka kwinjira ku byabaye ndetse no ku byavuzwe na Cristiano Ronaldo nubwo rero ngo akafite ikize mu byukuri kone ku ruhande rwe ngazaba ifite cyane ijana ku mukino wa gatatu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izabikira ikipe y'igihugu ya Australia uzofungura irushanwa ry'igikombe cy'isi cyane kuri ikipe y'igihugu y'Ubufaransa akaba navuze ko mu byukuri ngo ikime cyose ikipe izafata nta kintu byitayeho mu magambo yavuze ngo iya uwo muntu n'umustari nka Cristiano bikarenga mu byukuri ati tugerageza kwitandukanya nabyo twishyira ku ruhande ati kuko tuzi neza ko ntago twahindura situation twenyine ntago twahindura situation ati kandi mu byukuri ati tuzi neza ko akenshi usanga turabona bagomba gukorera hamwe ati icyo nshaka ni byiza nifuriza ikipe yitwa Manchester United ibyemezo byiza ati bikwiriye gufatwa yaba nk'umukinnyi nawe agafatirwa ibyemezo byiza atako icyaba cyose tuzakemera kandi twumve ko dukwiye gutanga ibyiza byacu anga rero akabaganiraga niki akabaganiraga n'ikinyamakuru cyangwa se radio yitwa Europe 1 iri kumwe rero nabo mu gihugu cy'Ubufaransa ubwo bitegura urugendo bagomba guhaguruka berekeza muri Qatar agomba gukinirwa n'irushanwa ry'igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa irimo kandi mu gitondo nabyitse mbabwira inkuru z'umuvandimwe witwa Christopher Nkunku waje kuza kugira ikibazo cy'imvune cyatumye atitabira imikino y'igikombe cy'isi kubera ikibazo cyangwa se kubera contact yabayeho hagati ye n'umusore witwa Eduardo Camavinga w'ikipe ya Real Madrid nawe mu mikino y'igikombe cy'isi iyi nkuru zimaze kujya hanze rero ku mbuga nkoranyambaga n'umuvandimwe witwa Eduardo Camavinga ibana akaba yatangiye kubona ibitutsi byinshi cyane kabisa by'abafana b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa biganjemo abazungu bamutuka cyane kujyanye n'uruhu rwe akaba rero bamututse nyuma y'ama video yagiye hanze of course agaragaza uburyo n'umuvandimwe witwa Eduardo Camavinga yagize uruhare mu ivurika ryitwa Christopher Nkunku ariko akari contact yabereye mu myitozo i Clairefontaine ku munsi ku mugoroba mbere ko baguruka berekeza muri Qatar akaba rero n'umwana w'imyaka 20 y'amavuko ukiri ikipe ya Real Madrid atorohe kabisa n'abafana b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bigendanye n'uburyo bwabayeho cyangwa se n'izi gahunda zo kuba yaragize uruhare mu ivurika rya Christopher Nkunku twita kandi n'amakuru akomeje kuvuga kujya kano kanya ibijya bitandukanye byo mu gihugu cy'Ubwongereza kuri kino gicamunsi bitubwiye uburyo ikipe twa Manchester United ngashaka gukubita hababaza ngashaka gukora uko ishoboye kose ikare ko yazana n'umusore twa Kylian Mbappe kuko ngo ni musimbura mwiza cyane wa Cristiano Ronaldo muri equipe ya Manchester United ibinyamakuru muri equipe mu gihugu cy'Ubufaransa Daily Mail mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'ikinyamakuru cyitwa The Sun bamaze kutubwira ko rwose equipe ya Manchester ngirashaka gukora uko ishoboye kose ikaba yatanga miliyoni zijya ku 150 bakara ko bakonvenka Kylian Mbappe akaba yasohoka mu equipe ya Paris Saint-Germain akekeza mu equipe ya Manchester United nk'umusimbura wa Cristiano kuko bafata Cristiano nk'umukinnyi uri buze kuza gusohoka mu equipe ya Manchester United nyuma y'amagambo akomeye cyane yavugiye muri interview yatanze kuri Peace Morgan ntago babona nk'umukinnyi uri buze kuza kuguma muri iyi equipe ese Mbappe azasohoka yerekeza mu equipe ya Manchester United ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukivuga kandi kuri Kizano kuko still ni Alexis komeje kuza kuri muvandimwe hari umugabo twa Peter Schmeichel yanakira equipe ya Manchester United ntago yemeranye n'aba legend ba Cristiano ba Manchester United bakomeje kwifatira Cristiano ko gakanumva ko nta kindi gikwiriye kuba uretse kubona umugabo akwiriye kuba yasohoka mu equipe ya Manchester United no mukapo rero w'umudanisha akaba
yamaze kuvuga ko ngo abona Cristiano Ronaldo akwiriye gukomeza kuguma muri equipe ya Manchester United, akaba ko by'ukuri ngo nibyo ngo yabangamiwe n'ikipe cyane, ariko ati nkuko biteguye mu kiganiro of course atari ko yakwiriye ko aribuze kuza kuguma muri equipe ya Manchester United kuko afite ikintu kinini ayimariye, bamwita Peter Schmeichel. Eslemenya nako ko Cristiano akwiriye kuguma muri equipe ya Manchester United. Jya muri comment uze kuza kumbwira uko ubitekereza. Andi makuru kana komeje kuvugwa mugabo twa Joel Glazer nawe akaba rero ari owner w'ikipe ya Manchester United. Nababwiye ku munsi w'ejo think nkora usezengutse kuri kese ya Cristiano n'uburyo body ya Manchester bize kuza kuyifata koko ntabwo arafata icyemezo kuri Cristiano. Icyo nicyo kintu gihari, ahubwo amakuru aturuka ku bantu hafi b'uno musaza witwa Joel Glazer ngo icyemezo ngo azagifata mu minsi iri imbere, ngo amaze kureba uko bimeze, ariko ngo nabo ngo ikintu cyabariye ngo nahantu yeruye akaba ko ikipe ya Manchester yabaye marketing club aho kuba sports club, uri kubyumva. Akaba ngo ari ikintu cyabariye cyane ku buryo ngo bigoye ko ari buze kuza kubasha kugumana n'umugabo witwa Cristiano Ronaldo. Gusa icyemezo ntabwo agifata kugera aka kanya, na makuru dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareba ukuntu bagaze kugera aka kanya. Mu gihe kandi twitana makuru komeje kuvugwa, hari umukapo w'umunyanorvege wanakina ikipe ya Aston Villa yari rutaza mwitwa John Kuri. John Kuri rero akaba yamaze gufunga amezi agera kuri 18 kubera ibyaha yakomeje kugenda ashinjwa cyangwa se kutubahiriza amategeko amwe namwe cyane cyane kugendanye n'imisoro. N'umugabo rero akaba yafatiwe mu gihugu cya Norvege of course kuri 43 y'amavuko, rero akaba yari yaraciwe agera ku 45 y'amapound kubera kudasora. Akaba rero nandi mafaranga menshi agiye acibwa bigendanye n'imisoro atishyuye, rero ubwo yarakiri umukinnyi w'umupira w'amaguru agendaga akaba hafi miliyoni 5,400,000, ariko izo miliyoni 5 n'iz'amanoka n'amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Norvege akwiyashyize mu pound biragenda bigagana nibira 456. Akaba rero ari amafaranga asabwa kwishyura cyangwa se akaba yahitamo gufungwa amezi agera kuri 18. Na makuru dukomeza kugenda dukurikirana cyane. Mu gihe kandi twitana makuru komeje kuvugwa still muri kano kanya, hari inkuru dashimishe cyane y'umusifuzi w'umufaransa witwa Joan Hamel wamaze kwitaba Imana ku myaka 42 kubera ikibazo cya stroke yagiriye mu myitozo. Akaba rero byari ibyumweru bibiri mu by'ukuri nyuma yuko n'ibyumweru bibiri before mbere ko yaramaze kuba umusifuzi wa kane mu mukino wahuje ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Celtic mu Champions League. Rero akaba ari umusifuzi wa kane babandi twitaho n'aba officials. Rero akaba ku myaka 42 y'amavuko, rero no mukapo yaramaze gusifura n'imikino nibura imikino igera ku 130 yose muri shampiyona y'Abafaransa ndetse no ku mugabane w'Iburayi. Reka tubwe tuti Imana imwakire, agize ikibazo cya stroke, rero ari nacyo cyanatumye yitaba Imana. Akarukero ari uko yagaze kujya akanya kuri umusifuzi w'Umufaransa. Amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza akomeje kurwanya umugambi wateguwe na shampiyona y'Abongereza wuko ku munsi wa Boxing Day cyangwa se mu gihe cy'iminsi mikuru ano makipe mu gihugu cy'Ubwongereza ngo yazasabwa kwambara imyenda yo hanze, away kits zabo bakazambara mu mikino yo mu rugo mu rwego rwo kugira ngo barebe ko babona funds ni amafaranga y'imfashanyo yo gufasha abantu batagiye abantu bataba mu rugo. Akaba rero ari campaign yari yatangijwe kabisa yo kugira ngo bazama ufite byavuzwe ko ngo bahari gahunda yo kuba bakambara imyambaro yo hanze of course kuri gahunda ku mikino yo mu rugo kugira ngo bare ko bafasha abo bantu badafite aho batuye, badafite mu rugo aho bataha, kugira ngo bare ko bafasha cyane muri iminsi. Gusa akaba rero n'abafana bwa batashimye ikiro kintu bavuga ko by'ukuri ngo bidakwiriye. Akaba rero kujya kano kanya bakomeje kwirwanya icyo turakomeza dutegereze turebe koko icyemezo kiza kuza kuvamo niba gikomeza kuza kubahwa. Mu gihe twitana n'amakuru akomeje kuvugwa ikipe ya Shakhtar Donetsk amakuru ko tuguye ko yiteguye kwaka ikipe yose yaza ishaka umubare witwa Mikel Mudruk miliyoni zigera kuri 88 zose z'amapaundi. Akaba rero amakipe bari kuvugwa harimo ikipe ya Arsenal iri imbere cyane, hakaza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Newcastle United. Amakipe agera kuri 3 mu gihugu cy'Ubwongereza amakuru ko tubwira ko rwose ngarishaka Mikel Mudruk hasi hejuru, ari impamvu n'ikipe ya Shakhtar Donetsk mu gihugu cya Ukraine ariko imaze iminsi ikorera mu gihugu cya Pologne ko intambara muri Ukraine yamaze gushya igiciro cya 88 y'amapaundi kuri ku muntu wese wakifuza kuza gutwara uyu muvandimwe. Gusa inkuru dukomeza kugenda dutegereza cyane. Mu gihe kandi Eden Hazard yavuze ko bishoboka cyane ko ino Sam igiye kuza shoko yasohoka muri ikipe ya Real Madrid nyuma y'imyaka 3 aba yahariye kwera imvune nyinshi zigiye zitandukanye. N'umugabo rero akaba yavuze mu kiganiro itangazamakuru atubwira ko
ngo asabye imbabazi abafana kipe ya Real Madrid kubera ukuntu atigeze babana cyangwa se atigeze abaheza umusaruro bari bamwitezeho nyuma y'imvune zitandukanye yagiye ahura nazo. Akaba rero uno mukapo yanaboneye kubwira abantu amakipe abona ahabwa amahirwe yo kubatwara igikombe cy'isi kigiye kubera muri Qatar, aho avuze ikipe y'igihugu ya Brazil, avuga Argentina ndetse avuga n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Avuga ko amakipe uko atatu rero ngarahabwa ikize ndetse kirejwe cyane cyuko ashaka kuba yatwara igikombe cy'isi cyo muri Qatar. Andi makuru kandi akomeje kuba kujya kano kanya mu Sporting umunabango umuchifu niba namwita umuchifu Sporting director wo muri equipe ya Sporting Lisbonne mu gihugu cya Portugal. Yatuye ko mu byukuri yagize ikintu atubwira kuri move ya Cristiano, avuga ko mu byukuri ngo bitigeze bitekerezwa cyane ko uno mugabo ashobora kuba yakikiza mu gihugu cya Portugal. Nubwo ibyamakuru byinshi byakomeje kujya bihamusunikira bivuga ko ashobora kuza kuba muri equipe ya Manchester United agasubira mu gihugu cya Portugal kujya gushaka uburyo ari buze kongera kugaruka akitwara neza cyane mu mikino cyane ya Champions League yimbaga ashaka gukina. Akaba rero yamaze kutubwira ko nta gahunda ihari yo kuba ari buze kusura mu gihugu cya Portugal kuko ino kipe ngo ntago imufite muri gahunda. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukorana siporo, amajezi meza cyane agizwe kabisa mayo makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakota ava muri za Turukiya, amakota ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, nono amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo bwese byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makote, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyine gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakora ngaha mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 21 12 Bismart Rwanda bakwatsi. Reka ntuze kuri inkuru ya Gari Kahira. Afana kipe Chelsea nibaza ko muzi Gari Kahira kabisa no mukapo kabisa n'umwe mu kipe Chelsea yatunze byigiye cyerekeye cyane. Yamaze gutangaza ko ku myaka 36 y'amavuko asezeye ibijyanye no gukina umupira w'amaguru nyuma ya kariyeri nziza cyane yagize mu byukuri yo gutwaramo za championnat, gutwaramo Champions League ku kipe ya Chelsea. No mukapo rero witwa Gari Kahira akaba amaze gutangaza ko amaze kuva kureka umupira w'amaguru burundu. So yakiniye amakipe atandukanye za Aston Villa, za Bolton, za Crystal Palace, za Bournemouth, of course, ariko akaba rero yanyuze kuri social media platforms avuga ko mu byukuri ngo umupira w'amaguru ngo usezeye ku mugaragaro ngibyo yakoze birahagije cyane ngo nta kindi reka yigendere ajye kwiruhukira. Mu gihe kandi mbere ko nza kuza guclosinga nkivuga kuri Chelsea ubwo ko yamaze ufite ngo amakuru turuka indani muri Chelsea atuwe ko hagati yayo ndetse na Mason Mount n'ibiganiro bigaze cyane ku buryo Mason Mount ashobora kuba yakongera amasezerano igihe icyo cyose muri equipe ya Chelsea. No muhungu rero waje muri equipe ya mbere muri 2019 azamwe na Frank Lampard. Akaba rero kuva yaza kabisa yarabaye mu key player, yabaye umukinyi w'inkingi mwamba cyane muri equipe ya Chelsea. Akaba rero bivuga cyane rwose ko bivuze ko yakongera amasezerano muri equipe ya Chelsea ndetse ngo n'ibiganiro biri kugenda neza cyane. Mu gihe kandi Virgil van Dijk nawe nyuma yuko amakuru amenyekanye ko Sadio Mane atabize kuza gukina match manza n'ikipe y'Igihugu Buholandi bagombaga guhura of course nk'abantu bakinanye kandi b'inshuti, yabaze kumwihanganisha mbwira sorry ko atabize kuza kugaragara muri mukino bize kuza gufungura igikombe cy'isi Rwanda rwa Senegal ndetse n'ikipe y'Igihugu Buholandi. Gusabwa ko mu byukuri ngo still nubwo adahari ngo n'ikipe champion wa Africa ngaruze kuza kuba ari ikipe ikomeye cyane mu mukino agomba kuza gukina rero hariya mu gihugu cya Qatar. N'imikino y'igikombe cy'isi bize kuza kuba ikomeza. Ndabashimiye cyane ko mu ntije umwanya wanyu rero mwese mukomeje kubana nyanga kuri BARYINYONZA Talk Sports, ariko mwaka byaramwe n'ukuri mbasabe nciye bugufi mu mutima wanjye kandi mvuge ko nciye bugufi pe. Hasi niba mvije kino kiganiro utakora subscribe wamba uri kayikora ukabyaraho. N'ukuri mbabare kandi kora ku kantu gatukura ukore subscribe. Ni inkunga ikomeye pe. Basi niba wabaye udakunda ibyo dukora ndabigusabye ariko ihanga vuga ati omwe kuko uri umuntu Imana yaremye kandi uri umuntu wakifuriza undi byiza no gutera imbere ngakandeho urabumpaye bushakira imbaraga. None umunsi nakoze ikiganiro kumva wagikunze ntacyo uzagifungure ukirebe. Urakoze cyane mbifuje kuza kugira umunsi mwiza muhahe muronke kandi Imana ibarinde.